may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalawa mo't gayam ti parangan ti bus mo, Manang Estela. Iso an nalawa mo ti daldalosak. O, kitaong ti balayda. Dakkel siya. Kasla mansyon, Manang. Una, iso akanayon mat amabanuga. Ngam okay lang, tanasing damat kanya. Okay lang kadakwadang ag cellphone ka? Wen, day off ko mat ita. Sa anak lang arimorta masaduta. Di adda iti among mo di tama, Manang. Awan mat kit de. Adda na pananda. Sika ngay, Manang. Kaano nga gawid ka dito Pinas? Ay nawaw, awan pa'y mat urnong ko ading ko. Kan saan pa'y analpas ti balay ko. Numalpas, agawid ka. Wen, agurnungak laang iti pagpuunak. Narigat mat laang amin ti trabaho dito eh. Nga mayat ti pasweldo da. Wen ha, mayat nga agpaiso, ngambanog kan iliw iti pamilya mat ti kalaban. Sige ading ko agpakada akon, aginanaak man pa'y. Okay, Manang. Agan anad ka dito abroad. Agasam man, Roel. Ay nawaw. Tian niya, bakit? May sa oras sama ti video kulyokin manang mo Estela. Tay talaang manan, bakit? Anya nga tinagsaritaan niyaw. Ni bakit mo't kaslaawan nangag na? Agawidan ni manang mau. Agurnong kanopay iti pagpuunan na. Nasaya at maangarod no kasta. Saan pa'y mo't analpas ti balay na? Saan mo ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador na? Kurang ngamin ti budget na, isa masapol nga inot, bakit? Apay ngamin nga agpatakder iti dakkel a balay no kurang magayam ti budget na? Anyat ko nang bakit? Ay kwa, awan lakay. Lawan kon. Idulin mo, Marisa. Anya dayta? Adda chocolate, sabon, ken dumapay. Para kada kayo karagiti ubing. Ay nawaw, nangalaam mo kadagita? Impaw it ni Manang Stella. Sa anak mo adumaw dawat kang kwanakat? Siyempre, malagip na kayo latamot uray saan kayong agdawat. Kas jaymat ni Manang, uray saan mo adawatan, no isot ti addaan, kat malagip na timang tag. Nalpasan ti balay mo, hindi pa napalabas sa bulan, Manang Stella. Nakitak nga ro dagiti ladawan nga insend mo, Ruel, ading ko. Anya nga rudan ti plano, Manang. Di agawid ka. Wen agforgudak matan di Pinas, ading ko. Ay nawaw, punlo ka ni Manang. Wen, nalpas matan ti balay ko, kan adamat basit urnong ko. Umdas mat siguro day jayan. Kaano nga ro ti panagawid mo? Talo abulan laangan kat malpasan ti kontrata. Nasayat mo ito kasta, Manang. Kailiw na kamutan ni Tatang. Pudno ka di tinadamag ko, Ruel lakay. Anya tinadamag mo bakit? Agawid ka numot ni manang mo Estela. Manang Estela ko namot Manang mula nga. Ay nawaw, apay kastamot tan bakit? Ti saludsod ko ti sung batam. Agawid ka day. Uy, nagawid din. Talo abulan langan ti mauray. Kasta? Ngam awan pagdanagam. Ngamin, saan adito'y balay ti pagnaadan na, tadamot tan bukod na abalay. Okay. Day talaang ti kayat ko amamuan. Ditakan, tadapay nasken nga aramidag. Si Mang Puton ti ipag ko. Agin si cellphone nakmat ditoy. Taurayak nga iso ti umuna makisarita kanya. Kamaudyanan na, simang putak matlaangan dito'y balay. Ay, makabanog tagbiyahe.
Oh, kumusta kayo matan ditoy? Ipag Marisa. Ah, nasaya at latamot. Mayat ta sunglass mo Protection ti mata ipag. Nakapurupuro makanumot. Kun nagado ti alahas na. Ay nawaw. Nalipatan nan samot akos kubita ti trabaho na iti abroad. Oo, apay kasta ti panagkitam kanyak ipag. From head to toe, mate. Kasta manin ti panagisam mo. Ada ka di parikot? Awan ipag. Magustuak laeng ti kasta pa nagbadbadom kan itsuram. Bagay mo launay. Kaanaw ti house blessings tila anak ka. Awan pa'y nga rod baboy, tatang. Isu nga raod nga agsalsalod surak. No adam amo yung adda baboy na, tulungan dakman nga birok, tatang. Diyay ko makabailak abayadan atap no jak makautang. Adda baboy ni nanambitay. Manu kanungay. Depende noan niya asay stipilyam. Mabalin nga taama kita, tatang. Mabalin mait, mapankalata itayanda. Adda nga ta ni Nana Betty ijay balay da ita. Wain, pinanawak iti balay da itay. Madama apakpakanin na nagiti tarakin na. Mapanak man nga rod tapno makapagsarita kami, tatang. Wala, tapno malpas mutang na ita a house blessing. Nagawid gaya mo ni ipag mong Estela, Marisa, nakaw. Unma nga minanang, apay ka day. Nasalaw ko di tadalan idi na minsan. Kat ay na, dakkel tinagbaliwan na sika. Ay nawaw. Magustuak launay ti purma na anak ka. Kano saan ana ibagay kan kwa nanang. Bagay ng tupay. Oho. Pudnumat. At dapay alahas na. Nagmamayat dagiti kawas na sika. Kano kuskus kubita ti trabaho na di abroad. Anya ko maita, no babaunan laang ijay abroad. Ti ibagbaga kat mayat ti purmana. No syakla amay sa, nagalas ti kasjay nanang. Anya! Naimbaglaan, ta nakaumay kayo ipag Marisa. Un ata inyayab yumat. Ni tatangay. Madamang agdigdigos. Imuna kami laang tatumulong kami kanaw. Mayat takwintas kan iring mo Unay kan ipag. Day tapay laang matinadlaw mo. Pudno ka di dayta. Pudnaw abalitaw. Saan ipag? Imitation laang. Ngamayat matket diti quality na. Aya, kunak ano pudno abalitok dayta. Saan? Ginatang kumatlaang ijay abroad. Ngam saan apod no abalitok dagiti makitkitam ipag. Kanayon kanumot nga isusuot na. Saan mo gayam apod no abalitok. Ay nawaw, para talaga. Napauli magkamot ipag. Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, awan ipag. Adala na lagip ko. Panawan ka pa dito, tatumulong ak nga aglutaw. Nalawa mo't gayam ti pwesto manan. Iso anangina mo't ti abang. Kumusta mo't ngay? Adamot lang customer mo. Adamot kit di. Gusto atap no sulit ti abang abay bayadam. Bareng manayunan kumapay. Mala, agtugaw ka pa'y man kit di. Tada na patag ngay bagakan ka. Anya ray tama na. Ay naading ko, istoryaan nakanumot ni bakit mo kadagiti kalugaran tayo. Anya? Iso ti indanon da kanyak. Agraman pa nagbadbadok, kandagiti alahas ko asaan abalitok, mapanis istoryaan. Ni, tsak amo ti may papanito day ta abanag, manang. Kasarita man ni bakit mo. Ibagam ano adda parikot na kanyak, siyak ti kasarita na. Saan kat aday tamangi marmarites kanyak ti paglaingan na. Kontrabida nga ipag. Ada na amuak maipapan kan Estela nanang. Ay nawaw, mangrugi ka man ako na kun Marisa. Dumngag kayo ana imbag nanang. Dinakman iramraman kadagiti kalukwam. Inton madamdama, guraan nak ti ipagmaw. Maipapan kadagiti alahas na ti istoryaak nanang. Saan gayam apudno abalitok dagijay? Anya, Dayta ti pudno. Isu amis mo tinang ibaga saan abalitok dagiti alahas nga isusuot na.
Amangan kunak no agraman dagiti bado na kat naggapo iti ukay. Anya kumaita, no saan apod no abalitok ti alahas na. Kan naggapo iti ukay ti bado na. Adda ka di parikaw. Kasanaw kat ipaspasikat na mo ngamin nanang. Saan mo't aparam magjay ipag mo? Amangan no ikikam man lang aminon iti dakas akay papanan dagiti makikita. Wano saan? Amangan no umapal ka kankwana, iso akasta. Ay naanak ko, panunutam mo't aparam magjay tao. Istoryam kanumat ni Manang Stella, bakit? Istoryan! Isumat ti kunana. Awan mo't amok ang nagapaan nyo. Pagbalinin naman ngaminan nga isyo amin amang na. Amangan no si kamo, ti ayan ti parikot. Nasaya at mo't ti kabsat ko ken ka. Alia, kanunungam ti kabsat mo. Ay nabaw, awan kanunungak. No asino ti nagbidot, isulaan ti bagbagaak. Amok daytan, no awan na sayat nga ibagam, pangaasim, tadinak rengrengan, Ruel. Umayak man, Stella, anak kaw. Anyat masapulyo, tatang. Manmanubat ngaminan nga umay ka ijay balay. Tadda ti manugang yu ijay, tatang. Ay nawaw, alya ko maitan no adal ni Marisa ijay. Hey, kagurak launay day a babae, tatang. Alya, apay may, ada ka di diyo nagkinaawatan. Makapaasarmat ngamin, tila istoryaan na. Amin ama-amon na may papankanyak kat istoryaan na. Apay matakasta. Makatawanan nga agul uli makaktatang. Awan amok abasol ko kankwana. Ngam no apay anaputo ti dara na kanya. Nakababain ka, Marisa. Ni nanang mo't. Ay nawaw, idi pa'y may sa atawon a binagbagan ka. Ngam awan mo't ipangag mo. Apay aya nanang, anya man ang tibasol ko. Agbain ka mo't sardengam timang padpadakas iti ipagmaw. Saan apam madakas ti istorya ak nanang? Pudno dagijay. Apal mo ki di day takan ko na. Pangaasim te respitom ti padam atao. Saan agapo taadda na amam kat istorya umutan iti sabalay. Laglagi pom abalay ti katugangam ti pagnanay da. Awan da tatang dito'y balay manang. Sikat ti gagarak, Marisa. Ah, Nabayagan nga agan anusak. Nabayagan nga agul ulima ka. apay ka di manang. Isabdeng mon ti mangis istorya kanya. Numahilig ak nga agporma. Numahilig ak iti alahas. Awanin bibiyang mo dita. Di ka agbalin akong trabida. Ta saan kumat apakibibyangan ti biyag mo. Ay, kwa manang. Irespeto mo't ati padam a tao. No apal man ti makagapo, no apay akas tater aramidam. Gumatang ka mo't iti alahas mo. Gumatang ka iti sunglass mo. Ken napipintas abadom. Tapno di kakat sumanao. Ay, nawaw. Apay akas na ti panagsasaom kanyak manang. Tadi mo mo't ammo ti pagluglugaram. Awan amok abasol ko kan ka. Ngamay na, diyaga mo. Talaga siguro akas tano apal tinang runa. Pinagsasawan nakit din ni ipag ko nanang. Ay kagunggunam Ay, nawaw. Di nakasyan. Apay kumaakasyan ka kat si kamatayan ti biddaw. Awan nagdumaan nyo iti asawak. Uray ni Ruel. Awan mo bibiyang na. Si kalangarudan tayan ti parikaw. Si kapay laang ti film victim dita. Awan nga min respitom iti padam atao. Isu akas ta ti mapaspasamakan ka. Anya. No siyak ti sika, agkid daw ka iti pamakawan iti ipagmaw. Ibabam ti pride mo, tanaglawag mo't asika ti ayan ti biddaw. Ay mangibabain ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Nangyagak iti bibingkama ng Estela. Anya? Sore, kadagiti dakas ana aramidak keng kang. Ay nawaw, simingpat ka mat. Anyat naknakan mo? Bidot ko dayjay manang. Saan ama iparbong ti inaramid ko? Naimbag mo tamo.
Saanan ang maulit manang? Katsapay la kumaat ang mapakawan na. Pakawanan ka. Ngam saan ko nga awaten day tabibing ka. Ha, Kabailak ti gumatang no kayat ko ti mangan. Ala, naawanan iba kam. Mabalin mon, ti pumanaw. ay maikawa ak nanang. Ay nawaw, anya manen a drama day ta si Camarisa. Napakawan na kano ti ipag ko, ngam apay nga akas jay. Ti anya, Adayo matirik na kanyak. Saan akas idi ang makiistorya pa'y kanyak. ay katagan anad lang siguro Amangan nga may no adda maamwam kat istoryaem tumanen. Napakawan na kano nga ruden nanang. Anya kumaita no napakawan na ka. Apay nga rod akas jay pa'y laang titrato na kanyak ngay. Saan agaputan napakawan na ka ti may sa tao, kat agsubli ti sigod alin na nganyaw. Pagyamanam ano napakawan na ka. Ngam awan karbengam nga agreklamaw no adayo tirik na nakan ka. Kasta talaga no panagtalek tinadadaol. Anya, Ulitak manen napakawan na kalaang. Ngam saan akayat asawon day ta, nga agsubli ti sigaw alin na nganyaw. Jay kunada nga road, the heart forgives, but the mind never forgets. Ay nawaw! ay nawaw! Ay wanam ti panagtalak ti padam a tao ken ka. Tano day taket na dadaal, narigat tun a maisubli. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana no kastoy akanayon. Kasla balasang akmanen iti panagriknak. Anyat ko na yun, hanang. Nay, nagawid ka magaya min Aileen anak ka. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. unaan kan. Kamali ti pampanunutam maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen atawang dakes nga aramidak. Amok asabali man nga minan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka marisimang. Asinaw ti katetex mo, ay. Ay kwa, si kaki dimot. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, maray. Idi pa'y napalabas a bulan a madlaw ka, maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, maray. Busy ak iti boyfriend ko, maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na mo. Anya? Naambok iti Facebook, maray. Taga anumag. Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka, numay. Ay unay kan, maray.
Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, maray. Love is scam mo nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya. Ibagam tadumngegak. Ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasano akpaya dito? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan nagpangalagi ti kanag. Amangan no adda extra kwartam dito. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano mano ti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan nagtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka moy. Busy ka day, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di? Adala ko masalod-sudag kang ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya dayta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, dayta tijak ka mo, nanang. I-message mo man anak ko. Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni manong. Si kalatan sigurado asalod-sudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, manong. Adda ka din ni nanang dita? Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-sudin na nga rod, no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Inton bigat pa ilang ating ko. Pasensya ka yon. Naladaw, tatangamin ng usarak iti kwartag. Okay lang ang manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang atad damat sweldok agastusan me. Si kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan amanong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni manong nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin Saan atila pangigas-gastusan nyo tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni manong ije abroad. Wait, amok data. Saan masapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mangit nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang. Iti istor da biren nga maawang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana aya. Agpaji kasak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada jikas mo di tamaray. Agpakas inak kung mataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day di Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengag iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabikbiktima iti love scam. Iso nga aganad ka, maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Nalaman nga raw, maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayatan na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam, maray. Mga no pagbabawyam to dayta. At tuyan ti gat-gatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay,
Addaman gayam kayat ko asaludsuden, nana. Anya day tanakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang aday ta? Nalakapay ama ibus ti kwartang ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kaong. No adda amuyo, nana. Ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ama isagmak ni nanang ni. Mala. Ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na, kat isutik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak, nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pang-asi yung ananang, di kay agpaluko. Di yung sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon meten abaluak. Dakas kadi ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngampilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend yung ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray. Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko kay. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang matinang ibagak iti sikritok. Awanan sa balay. Sika lang. Isong nga amuklatan asika tinangidanon ka ni Aileen. Anya? Manipon ita, Prinsip Ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak tainawagan nak Manong Dennis. Apay ka din ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag ka mo. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing kano. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na lalaki? Ay, day tatijak among. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay, Manong. Rimwar manen. Kontrolem latan ti itid mo nga allowance na. Tapno awan maitid na akwarta iti boyfriend na kuno, Manong. Magbagam ni nanang dita Abangan mo't ni scammer na lalaki. Wan, Manong. Inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayaten da ka nung titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko akwarta keng ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Nya ka na ya. Lumasapol nga umutang ka pala, ang aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayatan na kaniwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaong. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo akwarta kanyak. Agwinaswas talatan. Nay, apay ngay akas tamad ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sartingan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanan, awanan mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut-utang mo akwarta. Roberto! Roberto! Awanan, inidip na matay ti cellphone na.
Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka di, nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat dyan nyo mat. Iti kasta nga edad nyo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day ja Roberto. Saan mat kayam? Ala, itay yu ti number na tasyak ti makisarita ken kuana. Awanan manong, naurnungan ti utang ni nanang ditoy. Kasano na urnong ating ko? Wala, taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak mo no anya ti aday ti kapanunutan ni nanang. Ayan yan, ninanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay, naku nampay manong. Manuaya ti utang na dita. Medyo dakil matan Isend ko ti listaan kan katapno makitam. Oo na yun ninanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok kat awandan iti dayja Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Danda ni mailumlum iti utang gapu iti kalukwan na. Anyat masapul mo maray. Kunak man no kagurgura na. Pasensyakan kadagiti dakas ana isaw-sawang ko keng ka, mariis ka. Husto kayaw. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no santay nga amamaw. Wanmat nga main maray. Oray to pay dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di Roberto. Siyak mo't utu-utuak. Anya ngay ita, siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagakan ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Kamno apay an na-scam ka pay lang. Wala ata yung paggarup ko anapudno ni Roberto kanyak paray. Masapol pay lang ang mapasamakan ka sakbay nga agnakam ka. Ang kasta talaga. No daduma kat narigat ngamin ti mamate no saan pa'y anapadasan. Pasensyakan, Dinis, anak ko. Kasano nga rodo na makabayad kayo iti utang iyo? Awan mo't nga rod kwartayo. Jak amaw, anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itit ko. Saanan ta pagbayad yu lakat nga rod iti utang yaw? Dayta nga raw ti bidot ko, anak ko. Luapay nga min na nagtalik kayo adagos. Kat saan nyo pa'y mo't na nakikita di tao? Kaya't kula ang may't amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kumadya katawunan nyo. Kan lumabalin, jay kumaam-am mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya? Nasingpot mo't ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan nga scammer tayo jay. Dinakman angawan si ka, Dinis. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan tikas di nga inaramid nyo. Ginurayo pa'y ni nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di Roberto, anak ko. Pag nakman nyo day nanang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain, anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman Latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo, mat kan manong baw. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan,
Abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pangasiyo laang tadi kay agpaloko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalek iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay, nawaw. Apay ka di, Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Kahit, Adda ka no aga-apa akaaruba da. Masapul amang ibaon ka iti kagawad ang mga nawa kadakwada. Wano saan, si ka mismo ti mapaan. nagkikinabil da ka di. Agsisinong bat da ka nung arudan. Ang mga nuinton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo nagrabi na ita? Apay atak-takin nakpailagmay. No kabaalan da nga nawaan da kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag da amin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit day nunapan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakat mao nga imawag ni Gladys king kwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam, anya pa'y lang nga itar aramidam. Pagsisinong ba't da kanulang may nanang. Anya alaang mat nga ibagbagam si katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo nagrabi na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agam po ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga met. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda ka no pa'y iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta. Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mammartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katemyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti matanaya. Ngimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka nakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka nga road. Kunak man no nagsisinong ba't dalang. Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw.
Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo, tanagul ulimag ka. Di mo ida na paninanawa. Sa dino manan ti papanam si ka, Dadaw. Ay nawaw, ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawad ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't agawid akmat ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit na nang? Nabayagan na din ang udian, nagiinom kami. Pangaasim, Dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang, nanang. Kas na kunak itayan, agawid akmat ladagos. Sa anak ngagbartag, tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Ada ako, nanang. Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na, nanang. Ay, isumo lagayam ah. Ti anak ko, nanang. Nakaturugan ah. Di ka madanagan tapinakan ko makiday. Ni dado ngay, nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay, nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na matirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartag tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumarum day numabartek. Naimbag abigat yun, nanang. Kasta makeng ka anak kau. Simang pagka din ni dado di rabi ay. Saan mo't, nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ang lalaki di mo day di adado. Diyak mo no anya ti adda iti panunot na, nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti ipapaay ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasan na, nanang. Talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanon day dya at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tinutulong kalakaman. Kasta ti mayat, dado. Ay nawaw, apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangipagkat tirumpang aramidag? Ha? Ay na, pakpakawan, dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday ta dadaw. Nagawid ka na bartek sa ita. Si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madaran. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, pa- Agki daw kayo iti tulongkan ko, ana. Itugot ko ni Junior. Awan maramidan ni Kapitan. Kakrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang kau, nagawid na bartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo Awa mo nga rodeng na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Awagan na kaming tulagan, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua pala ang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamagayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang ko kitila man ar-aramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw.
Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti day ta abanag, Maray. Napanak iti barangay hall itay, tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo, Maray. Urayan da samot nga adadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station, Maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan, Maray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangput adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang. Numero matinted na. Anya? Di ko nanakit no kabaalan tayo kano nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktakan tayo ida? Ay, no. Talaga mo't dadya ang Kapitan, ha? Kasla takrot mo nga rod. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a Kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mon, Timyong. Ay, kasangsangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo, bakay. Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matinted mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minlaam mo, bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. Nukas jay kumamot nga adda agaapa ay kat agpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan mo't ada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Ay na, nakababain kalaunay, Timyong. Apay manay, nanang. Ay sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrut ka kanaw a Kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kan, Timyong. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada atakrut kayo, takas tamot nga men ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsinatandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanan tagbaliw. Ay nawaw, kasyang na kumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo ti kasjay, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga no anya mo tinaramid mo kanyak? Please, bakit? Saanan? Diyak kayat ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, Kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, Kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, Kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, Kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Panagnakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimat? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kin ni Mayor. Ay nawaw,
Sino tinagindanon ko ni Mayor? Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaammo nga agpalawag kun kuana. Kasano no di nakpat dyan? Kasano no sermonan da? No sermunan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Ado tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaisaw no agul uli magtayaw. Una, nagul ulimag tayo. Ay awan ang mga nupanunutin na ahusto ti aramidan na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor. Tapno mailintig na ti kilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pa. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matla ang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil dapat ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagan at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga ang nakababain ti mabagaan iti takro, timyaw. At da kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabalinan. Anya di ko na mabalinan, Grace anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom gayam ti agpariban. Una, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak kaurnungak. Inton madamdama, pagbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Kaya nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidog. At least,
Napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mari Naume! Yuhu! Adaak Mare! Nay, si kamot gayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo, tata. Ada ka din ni Mari Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay, tata. Isumay ti kunana. Kunaktupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan, tata. Itiks ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mat asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga rudon, tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto ak launay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan da ita? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman ak launay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay, nawaw! Sayang mo ti suplim ano, di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang arudon. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman na, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen kaya, Maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapuam, nanang. Ay, iti ayan ni Ante Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapaniti reunion tayaw. Reunion. Wan, tapno makapag-jobbing tayo mag nga kakabagian Ay nawan, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kat ag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakag? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko. Ilistam nga min Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawen. Nana Betty, ay nawaw. Si kamo gayam na umay. Makapakitod ka mo. Ag-purchase kayo mat nana? Wan, adalaga tangag nakaw. Ay kat ijay kayong balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wine. Imunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wine. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino panawan dak ti pagluganan may. Nalpasan nanang. Naaramid kumulaangan ti ipapaaramid yaw. Agyaman aklaw na Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina.
aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitaan nyo Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko, nanang. Ay, sagad adaw ti malmalmos ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo, nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mo ti kayat mi, nanang. Malala, mapan kayaw, no kaya ayaw agam na, yagan anad kayaw, tadelikadaw. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yo? Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, nanano tabuok mo, Grace? Nadadaal sabon tayo. Kitaan nyo man, nanang, kasla na puuran matan. Nanana, kanya tinaramit buhaya. Abang ano yung paplansyang mo data. Saan mo, nanang? Nadada, awanan. Nadadaalan, tayong paunat mo abuk mo. Amangan ko nak, nugpiki ti agas nga inusar ni Mari Naumay. Kamaya mo tibuyan na, hindi ka umay tayo. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko, nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, timakam mo dita. Talaga kasaritak, nanang. Diyak kaya't ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita tiyagas nga inusar na itibuk mo. Saan, nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam adumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagarabat itipikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi mat kadagiti customer na. Adupay mo ti makantatang. Adda cake kan macaroni ijay. Nagsuga kao, anak kao. Ay nawaw, mangan kayo kitday, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin, Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace mat. Na imabit lang tasong batak tatang. Ang mga no napatagmat ti ibagana. Hello, Mare. Happy New Year, Mare. Apay akastoy, Mari? Tian niya, Mare. Nagadaol mo ti buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay ngay, Mare. Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw, sana peki day jay, Mare. Kitno iso, di kamayatan na brand. Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala, san mo takas ta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpareban ka ang amsan mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak, Mare. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ah, okay. Urayan ka, Mare. Kita man tinapasama kiti buok na. Dahitan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslaan na puuran man. Ay, san mo takas ta idikat? Amangan kat no nagbits dagito'y tatang. Kita Mare. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay, nawaw. Apay nga yakas tamad dun, Mare. Jakman amukang ka. Pikin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam, Mare. Kabala ka paniknikan, asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo, Mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, adda klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunis pailaan. Adda nga rod naka-schedule a customer ko ita, Mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasamak iti buok mo. Ay sana. Ay, no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita, Mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakan ka ngay. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay.
Iso kas di tinapasama kitibok na. Ay nabaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngamnoy naramid na lata. Ay, anya ngay nga ron. Talaga ang madadaol tibuok na ah. Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang anagbits dahi dya babae ah. Relax ka nila ang bakit. Alawanan. Ala, agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit anya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita ang nasayaat. Na. Apay ngay. Won ata adda kanong nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar dahi di a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga rod. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, naumay, balasang ka. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kuang amin, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kahit ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, Wan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal ngamin ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Isu ti maysa apakadadailan ti buok. Binilin ko mo't ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pa'y laang, Nana. Kaya ko na nabait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita alunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mo't. Kaya ta sa wenday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano itibuok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, sana? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang tibuok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idibaro atawan. Kaya ta sa wenday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay, kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo man. No kayat mo? Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin. Basol mo no apay akas ta tinapasamak iti buok mo, Mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadaal a buok mo? Ipus ka, Mare. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Basol ko pa'y ita, Mare? Siya akong ti madanagan para kin ka anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang. Anya ko matpagbut ngak ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas jeti na pasama kitibok na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang arudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasama kitibok mo. Naa. Imbaga mo gayam ni Naumay, sana mabalay ngag-swimming ka. Inarawin mo pa'y lang, May. Saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Sana mabuting dayjay. Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay.
Di kag dardarasuraos, tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayong mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singiran nak nga rod manon, nanang. Kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data kunada. Anya ti ekspektara libre ke basol mo man no apa yan nadadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanin lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amo na nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga ibagbaga na. Ay, dito nga rod ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Nga ngam tulungan talata bakit? Kaasi mo't. Ikat iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, Mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, Mare, naimbag laangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Sikan tumot nga min, Mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, Mare, inton sumarunong amin. Dumngeg kan agtungpal ka ano at da maibagaken ka. Di ka agpakalaeng tane kitam. Sikamat lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.